Kinong ilam ka Federation of Riwar Mingi Local Dorbar, kabadai ka senjuk kinong sencharge nong katan Riwar Mingi. Kilapan pa bakin hab banyak keren sani halor ka jingjia syasiat yap uba roning nong kenri, pot kum juru ka jingjia tua kendau tua mau badang sen harangan, hakaba arngot kibriu kilayam. Uba Edmund Kongai, Publicity Secretary ke Federation Ulaong, bagi nong elam snong ki laya thir sani halor kini ki arteli ki benta, bat sen kin salai banyak keren bat ki bor penyat ke penursla Civil Subdivision, kum juru ya ka sarkar. Nagaliang jungi ka nangilam ka federation nila isyong ka meeting bakirki minum step nila isyim ya karay hakabangin sa led ban ya kendu ya ki ESDO jungi ang ni hapo ka Peninsula Civil Subdivision nila iray ban ya kendu atin kisni nang tangi ray ru ban sadon ki jingyaki ki pa la ban pen wanra ya ka jing bisar ka bahok habide ber ka jing syasiat dong di wei ne pring rangba khasi jungi hagani ka jing jia ka balajia hakini kisi ki baladap kum na kalyang hi ka federation bono ka wei ni pen pauro ya ka jing susi ka bakrau halor ka jing jia jong ka jing jia hakani ka pudusam jong ka riwar jungi tena kalyang jong federation ngidang song kerge mena station ngin sa penbena ya kita ki jing ya lenti ki jungi habide ber kini ki jing ki naga benta banyo kejing bisa ka bahok bat kham tame banyo ro ya kata ka kejing yo ina ka sarkar habide bat ka ni kejing jia ka balajia kini kisi tengi pen pauro na kaliang MLA jungi badan buram ibadai ru deputy chief minister jong ka sarkar jela ban simkhia ya kani ka benta kum na kaliang ka dorbar ni pen pau ba ba khoi ki nong yalam raj ki nong yalam sinong ni pen pau ba MLA jungi in simkhia lam ya kani ka benta na marba nagaliang jungi nilaman ikejinge habobun kilyang khamta mai akini ki bodar ki jungi kamdi ka ba tang sisin ngani tu ipi nakapor support ka jingjia tang ba lese ki jingjia ki jungi ka ba kham kerpang ka dei ka ba ka jingsiat ka ba omdai ka jingsiat ubrio ha bodar ndrei ka jingkiu jungi BSF shadu session of motion te ka session of motion ka jingai ka bodar lakum nur khasan kilometer te khasan kilometer UBSF ukiu session of gibrio siat te ka bom la banlong DLC kani kadai ka jing ya kendu ujungi hapo kani kadong kathain jingi pen pau ka jing pen ram ka bajur ya ka tanat jong ka BSF alor kani ka jing dia bat ni pen pau ruba na kaliang ka federation ni nom song klikti min ya snok tilang bat ki kenpun seng malang ka fer bat na kaliang ka federation ngin sahir syaki thain borda hakini kisni bat hakini ki tayo banwan banyo ban yamir jimut habide bat kinong yalam sinong bat kumju habide bat kinong yalam rai naga benta ban sim kia ya kini ka isu nama kini ka isu ladangi singap lese kan sajia biang hakini ki por bat hakini ki banai ki musawan ya ki parado persnam bat khamtame ya kinong song sinong jungi ki ba im ko ki bodar tinagaleng jungi ka federation ni penpau ka jing penrem bat ni milenti balada ka sarkar kamlei hakini ki singi nagaleng ka federation hi bro away ngin sim ya ka senjam ka jingaki lesi ngila badong bata ke senjuk kirang ba sinong da ke senjuk jong ki sodak sinong ki sodara insyaallah ban shim ya kini ki jingaki ki bangin ya trailang bat ki wepan isinong ki bahak ki boda idon la ke jong ki jing dawa metang ila pengkre ndre ya kending insa keren hakasi ke bangin sa led ya kendu ya Civil Subdivision jong ka Peninsula bat ya ki Police Department insa shim ya karai ya mentan namar bangide kinong yalam sinong ide kinong yalam rai imlong ban le ya kinu isu hakda dengan sim kum ke report ke bangingi lapudin menhasyak lese nagaliang ka bor ka an kala bantip namar ka de ka bapit praman rengi nipet kum ka sensyar kada boga diwa bakan long ka bayai ti kan long bah bakan don ka sup sai dari kum i menta ka jingsiat kam de ka sup sai ka jingsiat ka de ka thma si sen bu brio la siat ka sulai ka de ka thma ka bomut ka jat brio jungi ka syat thma menta ikum nagaliang ka federation ihaban mi ban persya nama kani kadai ke jinghiat magi BSF yang iki kasih dan kalian habdai berkata ke jinghiat jadi kiman smuggling kismu ki belak desingim don di habdai berkata ke jitip nomor ngimde hiru kan pun benguan jitip ringi yang ban persya nomor ba ke jingsiat ya personal hapok ka tanjiwar hapok ka right motion bat hapok hiru ke jaga ka badang hap sampai kita federation dia nak main phai se kadai ke jingjia akhir ngan yang dia tayo kala demo nagaliang ka federation ngilapun kre banwat ya ke report ke batikana namar kum balong mene nilai I baka jing let terti jong kani ko company inong ipi mo ngan yetu yepi khendiat habai dei bat ke jing ong MLA badan borom jungi ba ikren yo engineer ngan yetu ipi engineer bon trace ni engineer bo pat yo certificate
ngani tu ya pi namar kane ngai syam hadin bangalet kinra di senam ngilap ba engineer ulang deu kena di kumno wan sinai kan di sulok abo udang deu badang pas umpat yo ya ka certificate nanti na po university kedai na kadang ong pi baka jingjia jo kene kar ngai kam dei tang sisi kaladon gajing hap mau yunong tray mensau nang ta kaladon gajing saban kitrok ki JCB kam dei ka batang sisi no pi ngila da ujor ngila da biar ujor si SDU share company ndre ngila balong ba ka tlat ka department jo ka PWD kata ka di ka wengi kran ki sha mano ka PWD di ka sarkar kumno ka sarkar kamla ban ai ya ka jing ya tray lang bat kan di ka company den na ka taw oi pi ka company ka wan sini ka baju tray sa kam jri thor dal awan sini siri riat jogi ka feel lut ka kom tray pet ni siang sulok rong siang sa bomiat kali kai ke jumut jong ni company menakan yang poliur ki kena exam jengi matrik kelas 12 ki wanto exam ni konusla kidu wanto exam nilai UI ke jingjia kan ni ke sulok baka dekut ke sulok ketua ke kendau dementang nilai I hadu jing yang priu nagalang ke federation ni no IP hagi digisi inwat ya ke report ke batikena hatu ladon ni am ke report ke batikena nakai ke daw bukan nika jingtua ngi UI baka jingtua ke dei ke jinglek torti nagalang ke company namar ka company ka try come down responsibility ka sutray bitang mo try sudok try ngi I ba ngimdei ba ben you know ngi I ba ka wan try man sini tang ban suyo man ban kamai na ka banta ban penhiar di tiki mau syati klam da perkhat ya ka let ka wan jong ni inong song di pasasan tinagalang ka federation ni penpau ya ka jing penrem ya ka company wala da ka suka ka ong bagani company kala ino andre ni sutu ba di ka jing feel jong pasarkar kajing feel jong sarkar tingi penrem ru naka tanat jong sarkar namar balai kadi ka sarkar kala yaj laj ru habidei bat kajing ya konsol lang bat ki nong yalam snong ki nong yalam raj ki seng balang ban pentrai gani kusulok namar balai kamdon kajing ya stray lang naka bandam pentrai kusulok jadi dengan kami ke Huyura kami kajing tua hadu bandu kami simbriu ngabat seng balang ni tu latrwa yang ngaru bangan sim kusop kontrak kai kajing mutu ni kopi ngingal atray sing malang ni pasna mila sutu namal balay nga no TV haga jaga bantray ko surok ban pendap ti syuaman yo ma kamu ti syua yo ma gomut ni yo I balong magani company kala pendon kamba kala ya ka balay te berkeserkar ban pendap sansnem mentala palat sansnem lawan pendap kamu bimo ban ba ka dani ken la ya pila cha terwa kan dan ken involvement jigi lokal su ngamtip ya kata ndre ya kapor bangya mga kaladon gejing akran naman ngilet kendra ki ong man pikuan ya man sopom ti ong nagaleng jingi ko apa kasulok kan long basingan ban pendap no haga jisya kat kum ka agreement na du ka sarkar men syua arja katra ladai bandap ho penai september andre balai minta 4 dap na pren kasi 4% watang lai 4% 4 dap ta dem betal asep ai ka pisau pai ba sisi ai ni ko no amta hadun ta da jia mata den na daw ong IP na kaleng jungi ka federation ngin buddin ya kuto gajing tuwa ka kendau nama gajing tuwa kendau kam dei ka slap kam dei gal air kam dei ka pria kam dei ka poliur haka dei ka pon men singi ha ba mi ka singi mi basya depeni ba ka dei ka jintorti hadu papala jadi na daw na kaleng federation ngila syong ka meeting bakarki ni sim ya ka senjam ban buddin na office dong civil south division ban buddin la ka report ka biang na am lada kam biang ngin mi ni sikmat kini kisngi ban penpau ya ka ega babangi nila isyong ka cingela